Učimo se švedščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. En matförvaringslåda. Posoda za hrano. En lunchlåda. Škatla za malico. En matpåse. Vrečka za hrano. En fryspåse. Vrečka za zamrzovanje. En plastfolie. Živilska folija. En aluminiumfolie. Aluminijasta folija. Ett skafferi. Shramba. Ett köksskåp. Kuhinjska omarica. En kökslåda. Kuhinjski predal. En kökshylla. Kuhinjska polica. En kryddhylla. Stojalo za začimbe. En påsklämma. Sponka za vrečko. Ett diskmedel. Detergent za posodo. Ett maskindiskmedel. Detergent za pomivalni stroj. En diskmaskin. Pomivalni stroj. En disksvamp. Gobica za posodo. En diskborste. Krtača za posodo. En skurborste. Krtača za ribanje. En skursvamp. Čistilna gobica. Ett diskställ. Ocejalnik za posodo. En diskho. Kuhinjsko korito. En diskosil. Cedilo za korito. Ett hushållspapper. Papirnata brisača. En rengöringsduk. Čistilna krpa. Rengöringsservetter. Čistilni robčki. En rengöringsspray. Čistilni sprej. En sprayflaska. Pršivka. Gummihandskar. Gumijaste rokavice. En soptunna. Koš za smeti. En soppåse. Vreča za smeti. Ett återvinningskärl. Koš za recikliranje.
Ett kompostkärl. Kompostnik. En sopborste. Metla. En sopskyffel. Smetišnica. En golvtrasa. Talna krpa. En diskborste. En kryddhylla. Gummihandskar. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.